yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Saphinze safika lesikhathi mlaleli womsakazo wangwane singene ehlelweni impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Sawubona mlaleli womsakazo, mlaleli mlandzeli walolu hlelo. Senguye vele waSimelane lokubingelela kwakumbukela nalomuhla sibe singasaqali solo samba naye umfundisi uDokotela JV Mazibuko kulohlelo impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Besilana sevele phelile. Sibonga umdali ukuthi asinike lithuba nalomhla sibe singahlangana nawe mlaleli. Simboka ukuthi nawe akuphe kuphila kwekuthi ukhona kulalela nekuthi ufunze uqoshe ubahlephulele futhi ke nalabanye ngoba nasonelwadi kufuna ukuthi ubahlephulele nalabo kungako nemfundisi naye ahlala ala kuthi lokho lakuqoshile ete atosi cebisa singemaswati ikakhulu nase sihlala emakhaya sesithethene. Yebo ke ngoma nemthetho sowathi ningahlala nemuntu lasenhlele kwaba ngaka sekufana usenge wakho kepha mthilena Mazibuko sathi ukuthi kuba nesento lesenti wakho. Sawubona mfundisi. Kunosebuhleni. Lishonile baba. Siyabonga Simelane, siyajabula umdali sosiphe lelithuba sivusele nemlaleli ekhaya. Amen, amen. Ngiyakholwa ukuthi niphilile ekhaya with inkosi sendele umsa Simelane kuhushile kwashe tikanga kwa sukati ntuthu kepha ke siphephile sikhalele labo mnguni. Yebo ngoba uphephile wena kukhona lode nimbahla nyalo kude luphahla kude kudla kumunyu kumatima ngakho nje kucelwa tandla kubazalwane ukuthi ngilona loyo akakhokhe la ngakhokha ngoma impilo ayisimnanzi kulamala abasiva nje lamuhla wayelesini ngale simo semoya simo semlilo. Sicele Simelane ngoba kunalapho ubona ukuthi lo mlilo ugabzele wathatha indzawo kwasha kepha kunebantu ababili mina lengifuna kufaka sandla njengoba bakafaya bagijima njalo bacela ukuthi Nkosi yami lokusukela nje siganga ujikjele sikiliti lobo umhosha ufaka umejiso ufake likhandlela ufake noma ngabe yini emaswati akithi asekadlo kokuthi ngalenye ilanga uyawuthi wena ulaya bani kuvelele wena noma sihlobo sakho phela lokuvelela wena nje ungathi wena hawo uve ukuthi laba bekusha khona nesihlobo sakho sisekhaya wendani kulenye indzawo nasiva indzabeni manje basukele nje lithange babasala ngaphasi wahuphu noma ngabe kwendekile naphoqana nahishana emaswati anesisho Simelane lesithi konakala ngemlomo kulungiswe ngemlomo asiwaqele lo mkhuba wokulungisa tinto ube khona ungalayi ungaphinziseli lokubi ngalokubi noma kulokubi ngalokubi thola nje indlela ukuthi manje Nkosi yami nangabe kube unfairness likuhambi kahle kwetinto umuntu umshiyele kumdala ukuthi utawuyisebenta umdala singadali nje lemonakalo sesisakalala evenda kakhulu sinzeka nalabanye abantu mhlawumbe labangangenelana lo manje ngalokuthi vele bayahlobene nalo kodwa sebayawuthola kucinzeteleka sebawuthola kuva buhlungu ngilowo mnguni umleka athaka kwedlulisa. Siyabonga wela sisehlelweni mlaleli impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Bonke labantu lesikhuluma ngawo basuka emakhaya. Suka ekhaya. Kwathiwa nje ngumuntu kufuna kusuka ekhaya. Simelane sesiqala afuna kwehlela manje. Story fikisa ekugcineni. Namhla njengoba besolo siteka bolobangela noma lobangela walethi nqoshu sifuna ukuthinza tinshwana leti mbadlwana sigqizelele
lokubaluleka kwaloko ukuthi bantu nabahlalisene nabasebudlalwaneni kubhekeke ini umuntu angaqala nje ngokuthi athi ngidakubeka ngidakuhumusha ngendlela labalabasha ngoba labalabasha uthi ukhuluma amagama eSiswati ngeke ngathi ngilabanye ngathi niyasiva leSiswati ngisikhulumako bochisboy nabochisgelo khanda nje ngathi ngigijima la ngetulo that's awu kwakho lokho nalabangangawe manje ke kufuna ke nabo siba accommodate noma ke sibafake sibende babe ingxenye ngalokuthi ngibo labanye labanzise lenzaba yekuhlubedana ngetebulili la ngaphandle kodwa nje size sifake lesigaba ukuthi hey asibacabange na kusho sikhona lokungendeki kahle la kithi kude lokuthi ngiliswati mina ngiyini ngoba phela kumele ngabe uyadihlupha uyabuta ukuthi lokhu naloku manje ungazi ukuthi nebatali asikukhuhleli kahle lensiti yaphephuka nje simelane kungako ehleleni impilo elikhane kwakhwa kwalo salile lokuthi kuthiwe sihamba nabani asihambi nabani ngoba letindodo nuwa ngithi divunyelwa ngithi kungakafanele nangabe nje ngidawuvumela umntwana manginike lutho ngesencele hey ngithini mina unawemukela umntwana siyasebenza lesi kulonye umango bake bathi na ungake nje usebenzise lesemfeni aloko kudla wethu manje ke na utazi nje umdala uyiyekelele lokho utame khutanjana asakwenda kulomunye umuntu ngoba lomangala nemuntu uthi hawu la ekhaya kanzi kunjani umi ngiko ke mnguni nawuthi nje konakeleka lakithi liqiniso kulokunye bantwana sibone ngekuthi sithi sisimanje tikasi guqukile hayi molila ngasolo liphuma ngala empumana lishona la ngito ke letinto letibange lo monakala nje lokunenge mnguni mina ngicabanga ukuthi nangalungisa thine sivunulisane sibatali bese siyakulungisa lokho kuningi lokungaqonza ngoba kuyaba buhlungu lokuthi sesihambile bantwana bangadadi noma uyinyoni noma ululwane igcina lento nje kwanyalo umnguni usaphila nakwendekile nkulunkulu laphemalanga kube lihlazo la kuwe lokho ukuthi ubone umntwana wakho enda into ngendlela lengakabhekeki nalengemukeleke emangweni ngifuna ukujikishela tinshwana tibe mbadlwana kokuqala lengifuna ukugcizelela singendeka sikukhulumile ngetindlela letehlukene ngaphambili kodwa ngifuna kwenda umlaleli walehlelo abone lokuthi lenzaba lesikhuluma ngayo sathinza nje inzaba ebuhlelwane emnguni leyo nzaba leyo uyathanza awuthanzi idinga kubanjiswana kude ebudlelwane lobungaba budlelwane kungabanjiswana lo mkhuba ukuthi kutaba ngibani lotawenda kwekuthi kube ngibani lotawenda kwekuthi akwende yedwana ngumkhuba simelane longeyulungisa lutho impilo nje mnguni ilubanjiswana budlelwane kakhulu ke inzaba yekubambisana sibambisane sobabili thine lesikulobudlelwane nasingakabambisani mnguni angibekise benginebani labasha ngehle ngiba nabo nje kulamalanga ngihle ngiba nabo nje ngikhuluma ukuthi when to start a relationship uqalanile ebudlelwane lo moya wekuthi ngingagana ngibheke lo mfana angithengele icingo angithengele lokho umuntu ukhanza ukuthi uhamba nako aza ayungena emendweni asahleti ekhaya abuke le ndoda emehlweni kwala asebenda kodwa nje uthi yenta wena sewuyakwadi uyabona bese kuthi kulamanye emakhaya ukhanza ukuthi ndombatana ubuya ekhaya lapho umuntu uyabamba uyatibambela athi angangena ebudlelwaneni thide
umkhanze kunguye lo hamba embili athatha isuke lapha indoda ihlale phansi ibhale 4 imsayine nga7 iyabukela iyawubukela kusukela la Simelane kuze kuyongena ekuthatheni lo wesifazana noma lo msikati abathi umntwana abantu uyatigulula ababathi ngesikhathi akwende ekuqaleni uthi kumbe madlalane akhanze ukuthi impela uthithele ngamakhada lo mduna la khaya agcine lapho efika khona naye ngoba phela ungapheli uyahlola kunjalo akhathaliswe ngokuthi kulesi isikhathi akasakwadi yena ukuthenga insipho yokugeza abuso ibende ebushelele ngalo ukuthi kuvuleke isikhala ngala kuvuleke isikhala ngala ngitothi ke mnguni akusingene inzaba nje budlelwane inzaba yelubanjiswano kwasho babili labantu kwesibili lengifuna ukuphakamisa kuhambelana nalo sengushido ngiloko ukuthi kubita lababili Simelane kwenda umshado kwenda budlelwane buphile it takes the two to make marriage work awuyusebenta umshado awuyuphila umshado akadzingeke newesithathu kubita lababili ngibo lalabakhako ngibo lababhidlitako ngibo lalabalungisako ngibo lalabaqebako ngibo it takes two izincwadi lengcwele isho ithi lohlakaniphile uyalakha kodwa losuwula uyalibhidla ngetakhe tasha akusingene emnguni lokho ukuthi it takes two to make marriage work bita babili ukuthi umshado usebende uyabona lo moya wekubusa wathi qhwalisa ingqondo usingangene nje emshadweni kufanele ngobuso umshado ngumsebenzi lokukhibika ube umuntu angazavi lapha ngisho nekuteni waye yabo it takes two kubita lababili yabo lento ingabo lento kuhliphika kanje nje mnguni ngoba kukhona lo fike athanga ngena empeleni uqala le naku lengikutholile enyalo nase kulapha ubuda ukuthi hawo naze nefika lapha athi lo wesifazane noma lo msikati mfundisi sesikhanzero athi mfundisi bekakhona emasayini manje bengithi kutawubangqono iyabonakala leti kufana nomlongelwa ngumkhuhlane asayo utawendlula kugcina kuhambene livi uyabo bese longisa utawendlu ayibo uthi kuyini lokho wena lawo magama mnguni ngengweve angilimata ngendlela lemangasako athi mfundisi sengiyadisolo so yatsola manje ukuthi ngaqhubhekelana ngoba tathi khona leti mbawu ukuthi ungathi akudi kahle kude likusasa la ngathi hayi mhlambe kutawuba ngqono wonke umuntu uyakhula kude kukhula la sengize ngifike lapho nyalo angisadada kona nathi akwenza umuntu lobeseka leseka qabanga ukuthi bulala emhlabeni Simelane ulimata ngendlela emangasako athi nyalo la sengisemkhathini angikwati kuyembili angikwati kuyemuva nasemaqeleni angiboni lutho sekulate sengilahlekelwe ngiko sengibona simpilo ayisasho lutho kimi kanti cha kukhona likhona lekushoko Simelane ukuthi nje kube nalokuconza ukuthi hey impilo ukakade iphathele ngoma futhi uma ngabo uthi watibona letimbawu wathi kutawuba hey umuntu lohlule batali bakhe ungasumta ungamkhona njani wena Simelane umlohlula unina ngamendane basho njalo phela ngoba nasethi vumbukele tinto setithi mbuhlela ufika lapha asho khona ukuthi ngabona nakwenda ngathi kutaba ngqono kodwa ke nangabe ehlunina lamtalako mina ngingamtali bengingamendanike ngithi ke it takes two kwesithathu umnguni lengifuna phakamisa futhi ukuthi lento lokuthiwa ngumshado Simelane marriage demands continuous learning about it ngamanye amagama emaswati athi bufati
abuqedwa kude la ukuyofika khona uthi sengiyagraduate mina ngishayela insambo kuba ngumfati noma kuba indoda indzaba yelikhaya ibita kuqhubeka kufundwe ngayo seclassini toti mbuze kulamla lithuna awumangali ukuthi nawufunza incwadi yaMateyu sahluko 19 liBhayibheli nasuka nje eqaleni kwesahluko lithi bambuta Jesu bathi kuvumelekile yini kwekuthi baFarisi lapha indoda ingalahla umfati wayo noma ngasiphi isizathu inike certificate inkhomba indlela livesi lesine lithi anifundanga yini noma anikafunzi yini ukuthi eqaleni now lenzaba ke futhi akukashinji le tinto leto kwemnguni tithi noma ungeke ufunze imikhwepha njengalabanye bethu kodwa akube khona lwati thide lolumunyako empilweni yakho noma ungalimunya ngespoon noma ungalimunya nge-teaspoon noma ungalinatha ngenkomishi yelitiya etivakashi ngoba inkomishi lamakhadi fanana yebo ikhona lekuthiwa i-visitors cup ungalinatha noma kodwa akube khona lokutholako lokufunzako ngelikhaya ngekuba indoda nawindoda ngekuba ngumfati nangumfati yabona lapho ngase ngimangethe inyawo iyevakala mfundisi mlaleli sehlelweni impilo yelikhaya nikwakho kwalo tinzathu letinto umfundisi la tsinzako sekuqaleni funa ubanjiswana wasukwesibili kubita lababili kwenda kusilempilo iqhubekela phambili lomshado usebente sengilokwesithathu lokwesithathu ngicela kujika lokunye atobamba kanye ngoba ngifuna kubuya la lokunye mngoni lekufuna sikunake kwekuthi ngikhuluma ngekufunza ngalomshado kwesine umshado ubita kusibe khona kukhumule emabhaodi unlearning ngoba ukhule neihlo nenyoko la wabona ukuthi uyihlo umphatha kanjani makwakho na ulijaha uyihlo umphatha kanjani makwakho na indombadana la akusiyo babe namake wakho la ngini nobabili nibasha so kunento okufuna ukuthi unlearn utikhokhe la engqondweni utikhumule utikhohle futhi thina esimelane sikhule sabona ekhaya nakuthiwa nje umnumzane kuye kwendeke into make abita sapheke manje atogeza wena ageze wena nangibheseni la indoda ifaka lunyawo ayiphulule maka afaka umkhono aphulule make aphulule kusaqotshiswa ngelunwali ngeke balwadi lapha ungaqabangi ke ukuthi udawuthi ula utonumuza ngaleyo ndlela yabo babe idolo so dikhumule letinto dianlene letinto ubuke ukuthi la sikhona singemaswati yes buswati bethu buhamba la kulobuswati bethu sitawukwenda kanjani kuhloniphana ngoba akufanani bese ngicina ke mnguni ngekuthi kudinga futhi i-continuous learning of your spouse ufunza lo muntu lohlala naye ungafunza ngemshado ngebandi bawo kodwa kufuna ufunze nalomuntu lohleti naye ngoba usuku ngelisuku ukhona lokutholako uyanjinja timo leti kutalwa abantwana uyanjinja nangabo afika anefike yamanye ngendeka ilanga say round nwebeke say round yakho bosina umbamba letandla takuhlangane ngale ngemuva nyalo so tiyaqonza tithithwi ungathi uyamasha ufunza lolo hleti naye imihla nemihla injalo ke indzaba mlaleli yalomuhla lapho sibuka khona ukuthi sisuka lapha kulolu hlangothi lokuthi yini lebangela tinqushunqushe emakhaya sesiya ilanyalo
usinaku lokunye lokumele ukunake ungumlaleli ekhaya ikakhulu kuyo impilo yelikhaya nekwakho kwalo dinake letinto lokuthi la sibabili siyabambisana la kubita sine sobabili la kuyafundwa la wati kuthi la ngikhona khona kwentiwani phinze futhi wendlule nalomuntu lonaye uyamfunza lilanga ngelilanga banocabanga kanjena nangabe sombonile sekulula ukuthi hayi ngingamwina kanje lo muntu ukuze sithokhona ukuthi siqhubeke siphile so ungacoca nathi mlaleli 24061010 khona bofuna ukungeta wela semlalela ngeke ngaba kwegcina Mnguni kwanamuhla ngithi umshado demands respect hlonipho demands openness ukuthi konke kube sebaleni ungafihli lutho demands humility utehlisa utithoba uthi Jesu funzani kimi ngimnene ngithobekile ngenhliti maye ilikhulu lento yokuthoba ukuthobeka kophana ke sinayo imoto ingani laba kuthiwa labagcamile ma role model yabo bakhona kulandzelele kodwa le yethu leyasakha usifunzani kimi nginjena mina athi ke sifuna kuba ngilethinetilwane nje kepha ke nanga umlaleli emula sehlelweni impilo yelikhaya nekwakho kwalo asibe nawe ngwane sawubona siyaphila baba njani wena Nkosi wendlu nkulu mane line lakho manje umfundisi usakakuva kahle Ngisemngoni ngathi angathini umfundisi yathi khona abatali labaye basibayendisise nabakhulisa abantwana kanye ngichaza ukuthi lesento leso ngokwakha nje boramstudio umntwana sekise ukuthi kube nemntana nje longafuni ukuthi nomkhuluma nemntwana uphakamise livi bangaliphakamise livi kanti phela engasakhula batali bethu base baliphakamisa livi lithi nasenithatheni nalomuntu ngoba phela Mnguni akuhlali kuhle uthi siphakamisa livi akuchomela umuntu hey babu wami mina akazange sangiphethise mina babu wami bese uhamba yakweneka lonke lelive ukuthi wena uyamhlukubeda angathi umfundisi angathini ngalesonto leso ngibona mina bejamine ngasingami Mnguni ngibona ngathi ukumbulala umntwana kumkhulisa ngaleyo ndlela ngiyabonga Mnguni amen uthi umfundisi la kuyabanjiswana akufuneki bese sesilwa ngalabantwana vele nangabe ungibabe khona lokubona kokungabi kahle fanele ukuthi wekhudi ingani kwabona labo make besabisa labantwana ngalabo baba usike manana hayi man akajabule nangabe aphakamisa livi lo baba mina baba akangikhulisanga kanje uthi ungathini mina Molasi simelane ingodi ngaloko ukuthi kokuqala nje lo make ufananisa indodza yakhe neyise abafanani labantu abayoze futhi ngikhuluma ngale unlearning kokuthi asikhohlwe letinto sibuka ukuthi njengoba sinemsebenzi wokukhulisa abantwana sitabakhulisa njani ungabungiqathanisa neyihle ungabungiqathanisa nenyoko ngoma asifanana siyufanana futhi manje ke lo mntwana usitakala kanjani ngoba uyonakala lapha konakala nangokuthi akonakala nangumntwana naligama lolukhulumile phela Mnguni eqaleni ukuthi ungathi yonakala lakithi ngoba lapha nje uyahliphita lo uyakhababe uyahliphita manje futhi ke Mnguni nakwendekile indodza yakhuta umntwana make wamvuna umfati aka khona igama ngilifunako akakhombisi kulendodza embi kwalomntwana ukuthi lele kwendako ayikuthanzi noma ukwenda kabi asisukwenda kabi ngekubuka kwakhe lo maka irole yemfati lothobekile umane ashweletele lo mntwana nangabe wona singasikhona lokumadima bekutawumehlela noma mhlambe Mnguni ukuthethe kabi babe akamdisapprove la embi kwalomntwana utawukhuluma sebabo babili wena
wegudunkomo ngibonile ukuthi isandla sibe sesiyaqina kodwa ke bengikhona nakonakala lokho ngiyamshweledela umntwana lembi kwalo mntwana uyibeka nje make sibabe kumonakalele umntwana uwehlisa lolulakala kodwa umntwana sawuvile uthitheni babe mlaleli sikulohlelo impilo elikhaya nekwakho kwalo asikwemukele ehlelweni sawubona sawubona sisi lishonile mama unjani wena ngiyaphila ngicela ukungazisho baba hayi chubeka ma wevivi ngicela ukubuza lapha uma kwenzeka uthola ukuthi ubaba washonelwa ngabantwana umama wabantwana then umama naseshonile uyafika uyaphila nalomuntu lo abantwana bakwazi ukuhlonipha bakuthatha notice ekhambeni kwesikhathi na ucomplaina kulomuntu uthi hayibo ngizocela nini ukuhlonipheka bese ubaba athi abantu abamba kanjalo nje bajoli bajwayele ukuthi umama babebenza sinoma njani bakhululekile ulimali kuthi kwesinye isikhathi ufuna ungazuthi abantwana ngawukhipha something kuthi labantwana bakuthande uyabothi kuyonakala uma ucomplaina kwabo kungazuthi abantu abakhe uyacomplaina ngabo ilungiseka kanjani leyo hayi siyabonga mama umfundisi ukhona Mwelasi siyabonga ngaze ngimlingise lapha ekukhulumeni ngiyithanda ilungiseka kanjani inkinga le simelane inkinga le lekhulunywa ngumakhe lekufuna ukuthi uma utawuthatha lo wesibili umfati ngoba uva ukuthi uyamthinga empilweni yakho hlala phasi nalabantwana nalomngakho ukuvete lokho ukuthi bantu abami empeleni uqala lemva ngoba naloko uyawuthatha awunoma uthathe nje bangadi kufuna bathi ukuthi udzinga umlibatisi sefikile ke uqhazile bantu abami nangimake wena lo make lona aka replace lo mfati lo hambile lo make wena umbamba kodwa ngilele ngikushito simelane evikini leliphelile thine besathi ukuthi nje noma indombi uyihlwa sangayithathi kodwa lokho ukuthi nje wake wa mamatheka nayo uyihlonipha njengenyongo mamncane lapha ke uthethwe lo ulakhaya kufuna sigaba sebufati kube bedo lo lamphathamisa kuso njengoba nalesigaba salabantwana akukafanele kube khona lapho baphathamseka khona liqiniso ke mngulu ngaba khona ukuthi lo munye nento lefanele ingabi yakhe uthathe ngathi ngabe yakhe and vice versa kodwa la khaya kufuna make avikeleke aprotecteke mngulu uvikelwa ngilobabe kude lapho kufuna abantwana bagijima enhloko ufuna bamhloniphe njengenina lesiswathi lesikhulume ngaso ukuthi italimunyisa noma ngeke likhotha kodwa kumunya lona itawumunya abamunye bantwana mnguni wena njengababe mvikele lo mfati futhi ubafundisa kuhlonipha labantwana na ubona ukuthi mhlambe kwentekile kwathi phithikothe embe kwakho wabona uyabinza ubita lo munye lombita kongale cha ntwanami akwendiwa nje awufanele lokhu kwenda kunyoko phela lo umfati wami nangabe ubona siphunyuke ngala kumaka ngale ngasense ninobabili maka liqiniso awubadali kepha baphathe njengabantu abakho ngoba kulesi sikhathi namake angaphakamisa impumulo aphakamisiswe ngiloko ukuthi wathi lokusakamdali kodwa lokuganga lakuganga lo mntwana kuganga kwebuntwana kuze angamconzisa akusiko lokuthi bese ujakana uthi ngoba angimdali mina cha kukhona nje ukuganga ufele ekhaya manje make lapha uva ungazi uthi lo babe hayi uyambukelela manje futhi ngizama kubuka ukuthi ungabe bahlalaphi ngazi bahlala kanye la kungaba njani mhlawumbe
amsuse la lelikhaya lalabantwana lakhaya kubo abe noma abe lapha etaleni nje kakhe kuze kusingabe labantwana basuka baya lapha azayiphela kukamla. Simelane kuyendeka ukhande ukuthi utawumthatha babe lo mfati ngoba basesebancane labantwana ufuna abela babenzawonye atomsita ukukhulisa labantwana ubona ukuthi basidinga sandla semfati kuyenje ngaleso manje abantwana bayibona uthi lona hey bakhumbula unini uthi hayi bebadlala nama kwabo uthi no lendlela sabadlala ngayo ayisamjabulisi yena ngilekelele baba uthi ubone ngasi babe uyathalalisa lapha singakhudala lento thamkhulu okay ukuthi ayisonzele kumkayo imivikele umfati wayo ingavumi labantwana ndawo angisebenzisana ligama kwaze kwaba nemfati lo ngabadala labantwana kwaba nebantwana lo ngasiyunina lo babe lishock absorber manje kwendela seliphelelwe ngemandla ke yokuhlala phansi le moto ale garage Sehlelweni impilo elikhaya nikwakho kwalo mlaleli sithatha wakho umbono sicela kwemukele ehlelweni sawubona. Okay phinza usishayele sikulohlelo impilo elikhaya nekwakho kwalo sibuka indzaba yokuthi kumele kubanjiswane emakhaya kubita lababili ukuthi kusebende lokuhlala kanye kuyabita nokuthi ufunze wadi ngalenkonzo lokuwele enzima lokiyo ufunze nalomuntu futhi lona nendlule lapho senifunzene nihloniphane hlonipho ibalulekile futhi kusho lesimo lokuthi akube nenhlonipho 24061010 nawukhona line ini asikwemukele ngwane sawubona. Yebo bhuti. Ninjani mfowethu? Siyaphila bhuti. Yebo ngibala sikhuluma naye. Ngizolathela bhuti. Yebo Mzomba. Okay. Umzomba soyanyamalala sathi chaza 24061010 singaze sikuvalele ngaphandle selene nje ngilala 12 minutes kubeke siligoqothe ihlelo singagoqothi asibe nawe ehlelweni sawubona mlaleli. Yes mkhaya wami yithi abantu. Yithi abantu mfowethu. Hey ngithi Nkosi yami ngivusele nemoya la senkosi yami. Ngithi my school sihloko lenikhuluma ngaso vivi imcoka lenzaba yekubambisana Nkosi yami nekwatana kabanti nebantu phela lese nikhethe kokuthi vele nifane na Adam na Eva nifane na Abrahama kumbe nabo Sara kokuthi vele senibambisene empilweni kumcoka lokuthi ngabe soloku kungathi kuvela lokusha nje onke malanga longakwada kube khona la ugcina khona sewati ke nekuthi ni reacta kanjani ke simeni lesinje ngoba kufike kukusite lapho kepha lokunye vivi vele akucali njengoba ngihlale ngisho ukuthi akucali njengoba naku senivele nibambisene senivele nindzawonye kucala nje nangesikhathi nisengahlali indzawonye kuba nato letindlela tekwetama kumfunza lokuthi lo muntu lona ungumuntu lo kanjani kuze ugcine wenelisekile ukuthi ungaphila inaye vele ngaba khona niqhilisana lokho kufaka ekhathi naku umuntu ayagcizelele nje ukuthi kunebantu labafanelwe ukuthi bangaba semakhakhabo kanti labanye abakafanele ukuba semakhakhabo bafanelwe nje kuba kakhe konke lokhu uyakufunza ngoba emva boso ufunze lokho uyakhona ukuthi ekuphilisaneni kwenu nikhone kuphilisana kahle ngelithando nangekuthobelana. Ngiyabonga mfisi. Siyabonga kubaba Mbethe ngiyakhola ukuthi naye uyaphathisa ubeka wakho umbono uyengeda eqinisweni kuloku besikhathi ke sikukhuluma ke nemuela singicela ngikuthatha baba babilwela se utabe soyangena uyabaphendula sekungula mlaleli ehlelweni sawubona. Sibonge nje ihlelo kumfundisi ile yakha kakhulu. Amen. Bonke lendoda emnyama. Amen siyabonga ndoda emnyama. 24061010 uthi ke umlaleli uyabonga uyajabula ukuthi hayi bayakheka siyakholwa ukuthi nangabe uyeva ukuthi uyasitakala ubomchwebana lomunye ukuthi njalo ngemasonto setifunzweni zabatanga 7 aka15 ivundlile liyangena lo hlelo la ekhaleni lesiswati siyakwamukela mlaleli sawubona.
Bosimelana njani? Siyaphila baba njani wena? Ngibale sikhuluma naye. Ukhuluma nababehlamini ngalamahombe kazi. Ngosi Dlamini kunene. Uyathi umfundisi indlela yakhuluma ngayo ngafengi manje ungumfundisi but iphile futhi ungena nasesangweni. Ungathi ngiyayizonda iTV, ungathi wonke umuntu ngabe yalalela lehlelo leli limcoka kakhulu lehlelo leli Simelana. Baba. Ungathi nje awuhamba nasemphakathini niloko cha siyabusiseka kakhulu mfundisi siyabonga kakhulu. Siyabonga Nkosi Dlamini wena se wakwayikhuluma ngenye ilanga lendzaba vele nango namlalo uyavuma ngicabanga ukuthi kukhona ke kuthiwa kudliwe inhloko khona uyawathola ke mathotsa lapho kube besinemali nje ya sithenga inhloko sithenga inhloko wa babe mabandla Hlabathi abe solo ayigcizelela ukuthi kuhle kukhuluma lapha emsakadweni kodwa ungathi kungake kufuke kubonwane buso nebuso siyacabanga ukuthi leti inhlelo lesethi khona tiyawuhambe impilo elikhati icabange ngokuthi sikhona nje kusawumemetela ukuthi evikini letako sidabe sikulomango lo kule nkhundla le sithi khulume leti into dineng Simelane nyalo sina 45 minutes so phelile nje yalo nala asethembe ukuthi mhlambe bakhona laba sivako laba nabo bonsumbulane bazi madoda nang petrol yakhani iprogram sithi hlwa lapha singethe sayamba yonke imphakathi lengakala kangwane kodwa nje tinzawu letinengi ngakhanza ukuthi siyalithola thuba sakhe ke sive senkosi aphile emakhaya impilo elikhaya nikwakho kwalo sikomukele umlaleli sawubona njani Felifi siyaphila baba njani wena ngibala sikhuluma nawe ukhuluma manqoba ngoya endasi kaNdonathi Dimanzi babe ngimncane kakhulu ehlelo nginumber 1 walo ngiyabonga nje ngiyangakha nababe video ngifuna ngithi umfati abekhona angiside angichise lapha nalapha ngiyabotha ikhala ngingavuka baba Amen siyabonga Mdimanzi tawulunga inkosi itakwendela kahle amen ya siyajabula ke nangabe kunebantu labasha labalalelako ngoba ngiyakhumbula ngalelanga wachaza mfundisi ukuthi umuntu ukufuna abhadle nangaba dawungena la akusinyi into yebafana le ya na ungakabhadli funa uyawudibana nenkinga sithathe umlaleli lokhona la inene ehlelweni impilo elikhane kwakho kwalo sawubona usemoyeni sawubona okay ya sikhuluma lokuthi athi lo muntu ukuthi lala kangena khona nasithi nje lapha kuyabanjiswana kufuna athi lo muntu ukuthi angeke abhukushe edwana kulelidama Simelane ngemagama lamabili ngawasebenzisa uyabona into na utawuyenda kahle ibe imphumelelo ufuna uyikhulele yeah noma basibudodza abukhulele lapho kusho nje inkulumo Simelane kokuthi usuke uphawule ndledlana thide yakhomba ukuthi noma iminyaka emibili kodwa lenkulumo yakho yemuntu loneminyaka lesihlanu yonke into Simelane wayibamba wayiqhwaka takuhlolela ufuna ukukhule uyabona ukuthi nangabe nje usithanda sinko kanti sengasebenzi nangwakacaphela ungakhanza weba ukuzithola lesingo kanti wangena emsebenzini kwaba khona lokubamba ngetandla takho kwangena le mali awustruggleish lokuthola lesingo ngeke futhi uzokucabanga nekuseba bawufaka ukhona umlaleli usayi ngicela nigcine ngami ningalakavali ihlelo siyakwamukela ngwane sawubona ehlelweni okay asihlala amaminithi la sisalele indzaba yekufundzana uthi lo mnye wena njani uyahlala nje umbukele lo muntu entertained noma nifundzana nisahamba nakenda na uyabuka na uyakubuka mhlawumbe lo muntu aba nawo umbuto lo kanjalo ukuthi sifundzana nini
sifundzana kanjani ngoba lapha sibhizi siyasibuyela futhi ke siyasebenza ngilo yavuka emsebentini lo munye usebenza lenya lo munye usebenza lena siyabuya sidziniwe welazi nifundzana khona lapho simelana kulokwentaleni kwendako ngoba lokufundzana lesikhuluma ngako akusuka ukufunda ukuthi oyemashiya yakhe kanjani ne kufunza similo nendlela yokuphilisana umkami usibinzi umkami uyakhuluma umkami ekukhulumeni kwakhe unemawala unemadada yes ekukhulumeni kwakhe akasefi umvuvuli yakhipha uvula umlomo kuphume nje ingoti tonke leto dinto leto so yabuka ke manje so okay naku nje ngingamsita ngakuphi ngambambisa ngakuphi kuze kube khona ukuthi cha ekhaya nanhleti awukhulumi kanje nana ukhanda sinento lebesinayindeka itolo ufuthumale masinyana ukhona kumbeketelela ngoba soyamata lokhu kuyamphunyukela akakwendi ngenhloso lapha kwedzelela ngoba ukhulukhulele esimeni lesinjalo so yakhona ke manje ucha njengoba ungathi uyaphunyukelwa ngala angisuthukuthelela lento le futhi angiqhamuke nendlela yekumelekelela kuleso simo sesivala luhlelo mfundisi ukhuluma ngendzaba yenhlonipho ikhona lenye indlu uthola ukuthi umuntu ukuhloniphela lokho ukuthi mhlawumbe unothile ngale kwaloko kuba ukanothi mhlawumbe nawe ungakanothi vele lapha kuncane lokuhlonipha singakuhloniphela nje ungenalutho noma mhlawumbe ngokuthi ubuye ekhaya lelinjani ungabe lehlonipho kufuna ime kanjani inemigomo nemibandzela yini bese simelana umbuto lobalekile angithi inhlonipho similo lesimilo sisinongo sekwenda impilo ekuhlalisana impilo ebudlelwano ibe mnanzi noma ngikuphi sikhuluma lapha sibhekise ekhaya kodwa i-respect sinongo lesibalulekile ebudlelwaneni bebantu phase emthundweni la ngoba nalamsebenzini iyadingeka respect emabuthweni iyadingeka respect kuphi lokho lokubuda konke emnguni nasesibuye ekhaya ngongizama aqhaza lokuthi sinongo sekwenta budlelwane awuhloniphi ngoba waze wahlonipha ngoba soyathenga okay kanti lapha sifanele sithenge kufuna siphile amen mlaleli ngalawo ngudokotela JV Mazibuko ubuya lapha ke Alliance eMbabane lohlelo luthi impilo yelikhaya nekwakho kwalo besibuka indzaba tekubambisana sabuka indzaba yokuthi kubita lababili kuze kuthi lo mshado usebente kuyafundwa la kuyafundwana la kuyahlonishwana la hayi asicele ngolelo mhleko ukuthi inkosi yasezulwini ayivumile sijinge sihlangane evikile litako ngaso ke isikhathi lesifana nako lihlelo elibasolusho njalo lithi impilo yelikhaya nekwakho kwalo usale kahle impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo